справедлива, усім людям літостива. Нас не покидай, нас не покидай. Єзу, нас не покидай. Єзу, до Тебе вздыхаем, к Твоему сердцу припадаем. Там надейный порятунок, наша радость и мацунок. Нас не покидай, нас не покидай. Єзу, нас не покидай. Потягни нас за собою, как в крыш не шли мы с Тобою, как по небу мы тужили и Тебе верно служили. Нас не покидай, нас не покидай. Єзу, нас не покидай. Будь же вечно, Єзу, з нами, грей нас серця промянями. Вибачай нам нашу слабость, подари небесну радость. Нас не покидай, нас не покидай. Єзу, нас не покидай. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Задуми серця Ягонага тривають з покоління в покоління, каб уратаваць ад смерці їх душі і живіць їх у час голоду. Урочистість на святейшее серце Ісуса нас збирає Бог, добрий пастир. І Он сам приходить, каб стать нашим притулком і силой. І Он клопотиться про кожного з нас, глядить на нас з любов'ю, а Його Син Єсус Христос дає своє життя за нас. Евхаристія, яку ми розпочинаємо, показує величезну любов доброго пастира, який у гэтай літургії веде нас на зеленые паші свого слова і накриває багатий стол, з якого ми будемо споживати Його тіло і кров. Откриємося на Його дари, каб вони наповнили нас і перемінили наше серце. На початку Святої Мши представимо Пану Богу наші інтенції, з якими сьогодні приходимо до Христового алтаря. Я эту Святую Мшу охверую интенции охверодавцы. И теперь перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласть эту наисвятейшую охвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і світу, прийми моління наше, які сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами. бо тільки Ти Святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, мы ушановуем сердце Твоего милованного Сына и прославляем великие дары Его на любови. Просим Тебе, учини, как мы из этой крыницы Божьей добрыни отримали Твою щедрую ласку. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарицу едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Єзикії. Так каже пан Бог. «Вось я сам буду шукати овечок моїх і перегляджу їх, як пастух переглядає статок свой у день. Коли опинеться сирот своїх розсіяних овечок, так і я перегляджу овечок своїх і визволю їх з усіх місців, по яких розсіялися у пахмурний і змрочний день. Я выведу их з народов и зберу их с краинов, и приведу их у землю ихнюю, и буду пасвить их на горах Израиля, каля крыницев и по усіх поселениях этой земли. На доброй паши буду пасвить их, и на высоких горах Израиля буде загон ихний. Там яны будуть отпочивать у добрым загоне и будуть пасвиться на сытной паши, на горах Израиля. Я буду пасвить овечек моих, и сам буду укладывать их на отпочинок. Говорить пан Бог, згубленную отшукаю, зведенную приведу назад, пораненную перевяжу и ослаблую умацую, отвустую и моцную стерахши. Буду пасвить яе у правде». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан пастир мой, ни в чем не буду иметь нестачи. Пан пастир мой, ни в чем не буду иметь нестачи. Пан мой пастир, ни в чем не буду иметь нестачи. И Он дозволяет спочивать мне на зеленых пашах, до водов спокойных вяде мяне, и Он душу мою поживляет. Пан пастир мой, ни в чем не буду иметь нестачи. Накіровує мене на стежки справедливости, деля имя Своего. Коли нават пойду долиной смертного тенью, не буду бояться зла, бо Ты со мною.
Твой жезл і твой посах мяне сутяшаюць. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў, намашчваеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Сапраўды дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго, і пасялюся я ў доме Пана на доўгія дні. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Читание послания святого апостола Павла до римлянов. Браты, любов Божия вылилася у серце наше праз Духа Святого, які дадзены нам. Калі мы былі яшчэ слабымі, Христос у вызначены час памёр за бязбожных, бо наўрад ці нехта памрэ за праведніка. Можа, за доброго чалавека нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Христос памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Тым больш цяпер, апраўданыя Яго крывёй, мы будзем збавлены праз Яго ад гневу. Бо калі, будучы ворагамі, мы паядналіся з Богам праз смерць Яго Сына, то, паяднаўшыся, мы тым больш збавімся праз Яго жыццё. І не толькі гэта, але і ганарымся ў Богу праз Пана нашага Езуса Хрыста, дзякуючы якому мы атрымалі цяпер паяднанне. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я добрый пастыр, кажа Пан, і ведаю сваіх, а мае ведаюць мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Єзус розказав фарисеям і книжникам наступну приповість, кажучи: «Хто з вас, маючи 100 овечок і згубивши одну з їх, не покине 99 у пустині і не пойде за згубленою, покуль не знойде її? А знайшовши, возьме її на плечі своє з радостю і прийде додому, покличе сябров і сусідів, кажучи їм: радуйтеся со мною, бо я знайшов мою згублену овечку. Кажу вам, що так само на небесах больше радости буде з одного грешника, який покаявся, чим з 99 праведників, які не потребують покаяння». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Милану Христе Пану, дорогие браты и сестры, Значаем сьогодні у костьолі урочистость Найсвятейшого серця Єзуса. Сьогодні у Євангелії ми чуємо, як до Єзуса приходять фарисеї, книжники, які задають йому питання, чому він знаходиться разом з митниками і грешниками, якими фарисеї, правоверні юдеї погарджали.
Менавіта ў адказ на гэтыя абвінавачванні Езус расказвае ім прыпавесць. Пэўна, адну з самых з такіх найбольш прыгожых прыпавесцей, якія нам перадалі евангелісты. Прыпавесць пра згубленую авечку. Мы не ведаем, чаму гэтая авечка згубілася, што здарылася. Ці можа, проста побачила, пачула добрую траву і адышла ў бок. Можа, она проста адстала. Мы не ведаем, чаму так здарылася, але ведаем, што ў адзін момант пастыр заўважыў, што гэтая авечка знікла. І неважна, якая была прычына яе знікнення. Напэўна, хоць эта авечка ўвогуле думаць не можа, але калі мы гаворым як пра прыпавесць, то, напэўна, яна таксама не думала, якія могуць быць наступствы таго, што яна зрабіла, што яна згубілася. Не думала пра якуюсьці небяспеку, што яна магла загінуць, магла ўвогуле дзесьці упасць у якуюсьці яму, ці заблытацца ў якіхсьці кустах калючых, ці проста мог напасці воўк і з'есці гэтую авечку. Напэўна, яна не думала пра гэта, калі пакінула пастыра і пакінула статак. Аднак пастыр пра гэта думаў, пастыр пра гэта ведаў. І як толькі ён заўважыў адсутнасць гэтай авечкі, ён адчуў страх за яе, адчуў боль у сваім сэрцы, бо ён ведаў і разумеў, што пагражае гэтай авечцы. І ён не мог гэтага дапусціць. Ён павінен быў паспрабаваць яе выратаваць, знайсці. І ўрэшце рэшт ён гэта робіць. Такі, браты і сёстры, мы сёння добра ведаем і разумеем, што гэтая прыпавесць, якую расказвае Езус Христус пра пастыра, ён мае на ўвазе самога Пана Бога. Ужо ў старым запавеце вельмі часта прадстаўляецца Бог як добры пастыр, і таксама ў першым чытанні з кнігі прарока Эзекіі мы чулі менавіта пра Бога, які з'яўляецца добрым пастырам, які сам пра сябе гаворыць, што ён ёсць добрым пастырам. Бо менавіта Бог гатовы знайсці тое, што згубілася. Бог не стамляецца шукаць нас, згубленых авечак. І таксама ў новым запавеце Езус Христус называе сябе добрым пастырам. Я добры пастыр, кажа Езус, які гатовы аддаць жыццё сваё за свае авечкі. Езус таксама шукае кожнага з нас засобна. І нарэшце, калі ён знаходзіць гэтую згубленую авечку, згубленага чалавека, які згубіўся на шляхах свайго жыцця, які таксама па розных прычынах мог зайсці з гэтага праведнага шляху, якім ён ішоў разам з Езусам Христом. Калі Езус знаходзіць гэтую авечку, ён таксама бярэ яе на свае плечы, каб вярнуць у статак. Нясе яе дадому і, напэўна, радуецца, так як мы чулі ў Евангеліі, таму, што знайшоў гэтую авечку. І, браты і сёстры, Езус нястомна нас шукае. Ён хоча нас знайсці, толькі, на жаль, вельмі часта мы самі не хочам да яго вярнуцца. Часам саромеемся, часам баімся, а часам проста настолькі упартыя ў сваіх якіхсьці перакананнях, што не хочам прыйсці да Езуса Христа, не хочам дазволіць яму прывесці нас дадому. Дорогие браты і сёстры, з іншага боку, мы часам зноў жа разумеем, што, нягледзячы на тое, што Езус нас шукае і вяртае дадому, мы раз за разам паўтараем тое самае. Мы зноў і зноў губляемся на тым самым месцы. Ён зноў павінен ісці нас шукаць і выцягнуць нас адтуль. Бо мы не можам вельмі часта выбрацца з нашых грахоў самастойна. І, браты і сёстры, аднак, слухаючы гэтую прыпавесць пра добрага пастыра, мы павінны зразумець нешта вельмі важнае, што у гэтага пастыра, якім з'яўляецца Езус, ёсць сэрца. Сэрца перапоўненае любоўю. Любоўю, для якой
зусім не важна, чаму авечка згубілася, чаму чалавек зышоў з правільнага шляху, чаму чалавек трапіў у грэх. Гэта не важна для Езуса Хрыста і для яго сэрца. Нашмат важней, што у гэты момант чалавек застаецца адзін, без Бога. Можа, поўны страху, магчыма, пытаецца сябе, чаму я так зрабіў, але вельмі часта сам чалавек не мае сіл, каб вярнуцца, знайсці гэту дарогу назад. І таму Езус Хрыстус з любоўю ў сваім сэрцы выходзіць, каб шукаць гэтую авечку. Ён гатовы на ўсё. Ён аддае сваё жыццё. Ён дазваляе прабіць сваё сэрца дзідай рымскага жаўнера, каб кроў, якая выплыла з гэтай раны ягонае сэрца, магла абмыць і вылечыць кожную згубленую авечку, а вада магла даць вады да піцця. Браты і сёстры, сённяшняя ўрачыстасць, якую мы перажываем, урачыстасць Найсвяцейшага сэрца, якое з'яўляецца сімвалам, знакам гэтай бязмежнай любові Езуса Хрыста да кожнага з нас. Эта ўрачыстасць нагадвае, наколькі важны кожны з нас для Езуса Хрыста, што для кожнага з нас гэтае сэрца б'ецца любоўю. Яму не патрэбныя ніякія тлумачэнні, апраўданні, чаму адбылося так альбо інакш. Ён толькі хоча, каб мы прынялі гэтую любоў, каб мы адчынілі сваё сэрца для гэтай любові, дазволілі нашаму сэрцу з'яднацца з сэрцам Езуса Хрыста. І калі гэта адбудзецца, то гэтая любоў знойдзе нас і возьме на свае плечы, і панясе далей, чым мы маглі сабе калі-небудзь уявіць. Усё, што трэба, гэта толькі пагадзіцца, дазволіць Езусу Хрысту узяць нас на свае рукі. Добры пастыр шукае нас нястомна, але ці мы хочам, каб ён нас знайшоў. Амен. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, ўсяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Аддаючы пашану Найсвяцейшаму сэрцу Пана нашага Езуса Хрыста, узнясём нашыя малітвы да Бога ад вечнай крыніцы сапраўднай любові. Молімся за святы касцёл, каб культ Божага сэрца пашыраўся ва ўсім свеце, Цябе просім. Молімся за пастыраў касцёла, каб услед за Христом, добрым пастырам, яны былі гатовыя служыць у першую чаргу тым, хто найбольш чакае любові і суцяшэння, Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб іх рашэнні садзейнічалі ўмацаванню еднасці народаў, Цябе просім. Молімся за сем'ю, якіх няма згоды і прабачэння, каб добры Бог адарыў іх ласкаю сапраўднага паяднання, Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы зразумелі неабходнасць і вартасць служэння іншым, Цябе просім. Божа, выслухай нашы малітвы і учыні, каб праслаўляючы, наследуючы любоў Божага сэрца Твайго Сына, мы маглі верна выконваць Твае запаведзі праз Хрыста, Пана нашага. Амен.
Серця Христова, милость горяча, да Тебе мольбы наши несем. Хоть мы и вельми грешны, однак же честь найглибейшу Тебе даем. Не выпускай же Ты из ласки нас, да будь ратунком у кожний час. Серця Христова, надія наша, будь милосердним до грешних нас. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Хай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Ласкавый Ойче, глянь на сердце Твоего милованного Сына, полное невымовной любови, нехай наш дар стане милою Тебе ахвярой и перепрошением за наши провины, праз Христа Пана нашего. Пан с вами, І з Духом Своїм, угору сердце, узносим їх до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён узвышаны на крыжы у сваёй бясконцай любові ахвяраваў за нас сябе самога. З яго прабітага боку праліліся кроў і вада, адтуль узялі пачатак сакрамэнты касцёла, каб усе людзі, прыцягнутыя да адкрытага сэрца збаўцы, з радасцю чэрпалі з крыніцаў збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэта дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечары ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое у воскресенье и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Вспоминаючи смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце.
doskonale go u ľubovi razem s papom našim Lwom, biskupom našim Владимиром i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опаснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага свету. І дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, в едности с Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ябранником, со святыми апостолами и всеми святыми, кие спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Amen. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможно в милосердности Твоей, как мы были заусюды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. З Духом Твоим, Передайте ближнему знак супокою. попакуй нам всім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты войшов до мяне, але скажи толькі слово, и будзе оздоровлена душа моя. Єзу мой, я не варты, каб до мяне увайшов, ды своим словом душу одновишь, мяне уратуешь знов. Тело и кровь покину, нам грешным
крошечці хліба, сиходиш з неба, кап нам ратунком стать. Ласка усіх криниця, збавця і лекар наш, про своє рани, Єзу мой Пане, оздоровляєш нас, дариш слабому силу, каб болей не грошил. Дай же мне, Боже, каб день мой кожный я у Твоей ласці жив. Дариш слабому силу, каб болей не грошил. Дай же мне, Боже, каб день свой кожный я у Твоей ласці жив. Молимся. Ласкавый Отче, нехай этот сакрамент Твоей любови приведи нас до Твоего Сына, как мы, наполненные святою любовью, могли бачить Его у наших ближних, які живе и володарить на веки вечные. Amen. Дякую всім за супольну молитву. Тепер буде виставлено святейшого сакраменту і червінське набоженство. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожить муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройці Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Троица, единый Божа, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, Сына и Царства предвечного, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, во лоне Девы Мати Духом Святым створенное, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, со Словом Божьим истотно з'єднаное, Змилуйся над нами. Сердца Иисуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, святыня Бога, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, сяліба найвищейшого, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, домі Божий, брама неба, змилуйся
zmiłuйся над нами. Серця Єзуса, справедливости и любови скарбница, zmiłuйся над нами. Сердца Иисуса, добрыни и любови полное, zmiłuйся над нами. Сердца Иисуса, усих цнота в глубине бездонная, zmiłuйся над нами. Серця Єсуса, усілякої хвали найдостойнішає, Zmiłuйся над нами. Сердца Иисуса, володари з'єднання всіх серця, zmiłuйся над нами. Сердца Иисуса, у яким усі скарби мудрості і умілості, zmiłuйся над нами. Серця Єзуса, у яким уся повнота божства, zmiłuйся над нами. Серця Єзуса, уподобання Отца Небесного, zmiłuйся над нами. Серця Єзуса, з повноти якого ми всі отримали, zmiłuйся над нами. Серця Єзуса, прагод вічних вишиняв, zmiłuйся над нами. Серця Єзуса, терпливой великой милосердности, zmiłuйся над нами. серця Єсуса, щодрий для всіх, хто до Тебе звертається, змілуйся над нами. Серця Єсуса, криниця життя і святості, zmiłuйся над нами. Серця Єсуса, умилостивление за грехи наши, zmiłuйся над нами. Сердце Иисуса, наполненное сневагами, zmiłuйся над нами. Сердце Иисуса, злочинствами нашими измученное, zmiłuйся над нами. Сердце Иисуса, послухняное аж до смерти, zmiłuйся над нами. Сердце Иисуса, дидой пробитое, zmiłuйся над нами. Сердце Иисуса, криниця всяка сутяшення, zmiłuйся над нами. Сердце Иисуса, життя і воскрешення наше, zmiłuйся над нами. Сердце Иисуса, супокой и поеднание наше, zmiłuйся над нами. Сердце Иисуса, живая хвяра за грехи наши, zmiłuйся над нами. Сердце Иисуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється, zmiłuйся над нами. Сердце Иисуса, надія тих, хто Тобі помирає, zmiłuйся над нами. Сердце Иисуса, радость усіх святих, zmiłuйся над нами. Баранку Божий,
Езу тихий, покорный сердцем, Учини сердце наше до Твоего подобными. молимся, всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и хвяру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй имя Сына Твоего Иисуса Христа, яки с Тобой живи и владарить на веки вечные. Amen. Наимилейший Єзу, якому за любов люди часто отплачивают непам'ятливостю, недбайностью, погардой и неудячностью. Вось ми кленчим перед Тобой и, отдаючи Тебе особливую пошану, хочем компенсовать за грешную обыяковость и зневаги, які ображают Твое любячее сердце. Однак же пам'ятаем, что и мы, колись имели удел в этих негодных учинках, тому узрушенное глубоким жалем, перш за все просим об милосердности для нас. Мы готовы доброохотно компенсовать за грехи, учиненные не только нами, але и теми, кто блудит далеко от дороги избавления, або упарты у неверии, не жадая идти за Тобой, пастыром и проводыром, або растоптал обетцание святого Христу и откинул солодкое ярмо Твоего закону. За всех эти злочинства хочем покутовать, особливо за публичные грехи народов, які откидывают Божий закон и ображают годность человека, за блюзнерство, яким изневажают Тебе и Твоих святых, погарду святых дён, за недбание сакрамента Божией любови, за пьянство и распущенность. Как выправить зневагу Божией величи, приносим Тебе эту компенсацию за грехи, якую Ты сам колись ахвяровал Отцу на крыжи, якую штодня здійсняєш на алтарах. Об'єдновуємо її з мольбами Найсвятейшої Панни Марії, усіх святих і побожних вірників, і обіцяємо до всього серця, накольки це тільки магчимо, при допомозі Твоєї ласки, компенсувати за грехи, здійснені нами і нашими близькими, моцною вірою, добрими норовами, досконалим виконанням закону Євангелія, а особливо закону любові. Так само обіцяємо усіми силами не допустити нових зневаг, і як мога більше людей притягнуть до наследования Тебе. Заховай нас от смерти у верности, обовязкам, заховай нас до смерти у верности, обовязкам и службе Тебе, праз великий дар вытримки, как у конце мы все дошли до той айчины, где Ты за Отцом и Духом Святым живешь и владаришь на веки вечные. Amen. Гэтый величный сакрамент ушануймо щиро все, тратить моц старое право, Божо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе, Богу вечному Троице, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, да Отцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в Наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь и владаришь на веки вечные. Amen. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай будет вечно Иисусу честь и хвала. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу
Ісусу честь і подяка вічна, хай буде вічна. Ісусу честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення. Ісусу честь і подяка вічна, хай буде вічна. Ісусу честь і хвала. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.